kumsang ni somni pathum April ni somni le pasari ningani ania Rainbow Mizo Channel clear tu le ngai thatu te chibai kan buk le thau cheu ani indo pui panni nan hulama indo na lian per ha chomek na mun Eastern Europa ramlian ber Russia le alien ber datu Ukraine te anin do na kalmek chanchin kan thiranga Asia khomol pui khot chaklampang East Asia South Korea le North Korea inkar bo ruak thalo tak mai chanchin update kan han nai bokanga Africa khomol puya ramlian ber Northeastern Africa Sudan tul chungin do na report kan penga tichun China le Pakistan ten bordara harsatna ansiam fo wanga Kashmira India in malak na lamte clear ho kantum donia ole Europe khomol pui khochak lampanga Russia in Ukraine rambung than pali lak tuma thapui thoa habei mekna The Guardian chun report antek danin Ukrainian journalist chu hein dona wang hian tha anitani tin han report ani Ukraine mi journalist Bogdan Bitikhi Italian newspaper lian takmai La Repubblica tana journalist na thoklai mek ania Ukraine chimlampang rambung thena Kherson region chunga Kherson khopuya tanga lalo takmai leilian tak pakhat ankan mek lain Russian sniper ten ambushing ankap lumani tin han report ani Italian media La Repubblica hian thuchua ansiam dan chuan kan correspondent Corrado Zunino le correspondent na atho pui Italian mi Bogdan Bitikten helei hankan meklai hian Russian sniper ta chuan lo ambushing ankap zui chiama Zunino le Bogdan Bitikte hian indona mun conflict zone mun franga La Repubblica tan chau ni lo hian Khovel media sang tetan thil thlendan dik tak hriat theina turin thalak tam tak anron the chuak towa kan correspondent Ukraine mi han thaba ka hian Bogdan Bidik point Russian sniper telaka hian liamna tak atur bokani anti La Repubblica hian helaya anambusa Russia sniper ten an kalai hian bulletproof vest an ha mase an vest nungle ma hian press mi han ni zia chin chenale sipai ten an lo ka ve mai lo na turin press ti chiang takin zialan hania sniper ta hian an ka don hian press mi han ni zia hi an chiar ma sawakin arinoma chuwang chuan Russian sniper ta hian ti lui thil awangin kan mi le sa kan reporter ta hi an ka plumani tin an pu ani an ka hlum lo jok Bogdan hi adara natakin ka hliam ania hospital than nuwa athona La Republican nena he thila lo thandan hi asoidanin helei kan tura han kalmek lai hian Russian sniper ta chuan silai anron met puak ta voi khat mai min kap loin voi tam tak anron kapa chutianga kan lam hoya silai hapua mek lai chuan ka han hoile ta kathian thale miro pui tak Bogdan chu leichuata halo turang toa silaya minron ka chiam na mun line of fire hi kachua san main voi tam tak kawa ma se voi khat po min chang talawa adin mun varkha chianga vapan tur poin silai muleng vel chu tam tak ani to wangle sniper ten mun hlataka tangin min tarkatani ti ka khriata wangin ven chi ani tak lo wangin in saseng atulta tin keipo thisanin min bol hu vek boka khoilam nge ka panang ti ngai tua buai taka kaum mek lai chuan civilian car pakhat aron plana helei hi aron kan thuta chu karin lei hakan mek lai chuan tlan chet na hun kanai theita ti chuan katha hrui nei zongjong te som khomin Kherson khopui chunga hospital chu katheng thai hramani ati La Repubblica tana journalist chuanom takmai kathian pa chu hetianga ka kalsan lai po hian silaya min kana hmuna khan leya chuan chet po chelowin hamua heiwang hian khaleya min kana hmuna khan nunna achan halnin ka hriani ati La Repubblica hian report anpek chunjom zeldan chuan Ukraine run ani trantira tangkhan journalist somle pahni nunna anchan toa journalist somle pariat lain liamna tak antur to boka herikot hi International Federation of Journalists in record anai dan ania journalist nunna chanle liam tur jinga hatamber hi Ukraine mile sate ani tin han report bok Italy sarkar chu athin rim asau sang talya hetianga anmi lesa journalist te Russian sniper ten tarketanaya hankap lumai hi Italy chuan hengtika ma athai hil to ton lova
Russia hian journalist ten dikna chanvo han nei chu rabe sakin barbaric war angmain hein dauna hi han kalpuya Moscow chuan nunron thak takin media person ta chu tarketa amhana wangin Italian sarkar tana ngaidam thailo thilsual lian tak antita ne tin thuchu an siambok ani Russia in Ukraine haruna wanga journalist nunachan masabar chu Frederick Leclerc nein kumsam thumle panni mi ania Russia in Ukraine run tanatranga hun railo tak nikum kumsang ni samni panni mei tha khan Eastern Ukraine Severodonetsk khopuya Russian Shipaitan missile anon kalu chiam trum khan Russian missile puka wangin nunna alochan towa khaminulok Russia in Ukraine harun tantiratanga kar khat aliam chautia khan Ukraine local TV channel Kyiv Live TV an cameraman Evgeny Shekunchu Russian missile in Kyiv television tower March nikhata abomdar khan nunna chanjinga halo telveto boka tichuan akhat tokin Ukraine in dona hian professional journalist ten nunna anchan belta zela then khatchu manin thiamlo anchan tira tanina an khungmek boka khovel ramthrang thranga in dona le tual chung boina lawam to zongjonga Ukraine journalist din mun hi ahlaom bera Ukraine ramchunga journalist liam turle nunna chan finfia thaichin zongjong ta hi Russian sipai takuta liam turle nunna chan vek ani tin Al Jazeera chuan an report bok ani The Guardian chuan battleground na thil thlandam live update voin chahnu dar khata an nei dan chuan Moscow sipaitan Ukrainian khopui pakhat Mykolaiv khopui chu nasatak main an baya missile strike manga bay ani wangin building tam takle apartment building lian tak tak ta chu ti chiat ania Moscow sipaitan Mykolaiv khopui chunga missile lom tak mai han kalu wang hian mipuita jinga liam tur somnile pathum hanum toa nizan zanthim hnuya khan hebei pui thak na hi han kalpuya Russian sipaitan Mykolaiv khopui beina tana an man missile hi caliber crude missile ania Black Sea Russian in dawlonga tanga ronka chua ani tin The Guardian chuan an report ani Ukraine media flash news chuan hemichung changa update voin chun dar som pakhat le minute som palivela an nei dan chuan chiat na hi hathen na sate mawangin nunna chan le liam tur zathi a chiat chia engma soi thei ani rilawa tun khenga finfia theile kan hriat thai china chuan nunna chan pakhat awma liam tur somni le pathum hanom to boka heng liam tur jinga hian no pang engemaw zat an tel bokani antia liam tur jinga mitam takta chu an hriat na atlem tial tiala rang takin enkol na thazok pekhnal ni masela heng liam tur jinga hian nunna chan hanom bel mai thaya hebaka hian building lian tak tak le apartment building tu supreme room kara hian mi engza chiangeom ti le nunna chan hanom emti hi hriat mai thai anilowa chuwang chuan nunna chan le liam tur zat hi apung chhozelin harinomani antibok Ukrainian President Volodymyr Zelensky chuan video kalplangin thucha asoya Russian sipaita chuan Mykolaiv khopui chunga Ukraine sipaita omna hmun nilovin civil mita chen na apartment building lian le ropui tak tak ta chu tarketa anron neya satal tuang main Ukraine mipuita chu ni tinin han thata Russian leader Vladimir Putin hi 12 thattu le thisana tui halani hati The Guardian hian report anpek dan chuan voin chun dar khatatranga darkar somni pali kalta chunga khan Russian sipaita chuan Eastern Ukraine le Northeastern Ukraine frontline thingtlang khwale town te khopui te voi zathum somni le pali zat an baitoa heiwang hian civil minun na chan hi anpun belmek zelani antia voin chamalam dar somvela report andron nei masak ber chuan Russian missile strike manga Mykolaiv khopui habeina hian nunna chan anomemti hi hriat mai thai anilowa liam tur mi som panga finfia thai china anomani tin andron reporta Mase darkar thum chau aliam tia mi somni le pathum liam tur anom thule nunna chan pakhat anom thu hi report anile ta ani hetianga Mykolaiv khopui le khopui dangte thingtlang khorang krang ten Russian sipaitan missile manga han beina na takmai hanton meklai hian focal point tia han soitrin Bakhmut khopui le Kharkiv po laklet le tumin
Ukrainian Armed Force te hi natakin an normeka Donbas region a Ukrainian Industrial Region chu an control an hnuaya da vek tumin Moscow sipaitan beipuyan thlaka Bakhmut khopui chunga thilom jongjong deuh tho chu Russian sipaite hian an chu chhedeuh vek towa Russian Wagner Mercenaries Group hruaitupa Prigozhin chuan Bakhmut khopui pumpui hi kan kuta aum toni tin apuang nun lea mase General Staff of Ukraine Armed Forces in thuchua asiam dan chuan Bakhmut khopui le anhai vai tak area hian in beina chu nasatakin achuak meka Russian sipaite hian Bakhmut khopui marthlang lampang atangin advance force te anron tirluta mase Russian force te hi anhlo chama Ukrainian Armed Force te chuan dang chatin tunthleng hian in ka na rap thak tak achuak meka missile le rocket tam tak Russian sipaite hian an hmang towa heng thingtlang khole town thren khata micheng te chu Russian sipaite silai sur hnuaya anom mekani hati Ukraine sipai Eastern Group thupuang tu Sharhi Chereviti chuan Eastern Ukraine Russian sipaiten mason tuma minbeina hi rap thak tak ania artillery chi sang an hmanga multiple rocket launcher te an hmang boka Bakhmut khopui chunga kan sipaiten in phenna tana an man thai turang chi jongjong building te chu targeta na in han ti chevekani atia Sharhi Chereviti hian Russian sipaitele Ukrainian Armed Force te ti lo chu Bakhmut khopui chunga hian thil nung mutur engma haum tolowa ran nung chi sang te uile sawa tak ngelpo mutur anom tolowani ati kan soita kang khan Ukraine ram chunga hian journalist ten nunna anchan treu towa hiam tur tam tak anom to boka heti chung hian khovel mit muwa Ukraine ram chunga thil thlan dan dik tak phauchua tumin freelance photographer te hengemozat an lut boka hengzinga hian Alessio Mamochu Amnesty International chuan Nizan Khan Media Award ahlana Amnesty International hian journalist thalak lamna thoktu zinga choimoina sangber anhlanti na ania Amnesty hian thuchua ansiam danin he award anhlanna chanchu Ukraine ramchunga civil mi telaka danbo chiatna crime tam tak chu thalak document thatak tak mai aron phauchua tawa wangin he award hi hlanani tin an puangzar ani Ukraine ramchunga building lian le ropui tak tak te infrastructure poimo tak tak te ti chiat ani takawang hian Italy chuan voin khan thuchua an siama Russia in Ukraine aruna wanga infrastructure le building anti chiat tam tak te siam thatle na reconstruction chu thok turin major role kan play donani antia The Guardian in voin lama report an pek dan chuan nimin nilai nia khan Italy President Sergio Mattarella chuan Ukrainian Prime Minister Denis Shmyhalin in biakna anneya heng indona wanga thilti chiat tam tak te siam tha tungting le tur hian Italy chuan asiam thatle na kan thok donani ti kan thriat tira European Union te point he kan malak na hi min thop ngai turin kan bei sayani ati heti lai hian Spanish Prime Minister Pedro Sanchez chuan Brazil chuan tunthleng hian Russia in Ukraine arun na hi thiamlo chantirin handem thu anla puangzar lawa Brazilian President Luis Inacio Lula da Silva Russia ne na inzom na thuk tak lo nei to hian tuna hian Russia invasion hi andem thu puangzar ngam lawin lau thong takin auma mase thil thlandan dik tak chu Russia hian thil ti sualian tak aneya ti chuan in dona chu tran anita ni ati voin April nisom nile pasari hi Russia in Ukraine arun tran tiratanga ani zali somnile pariatna anitoa Chinese President Xi Jinping chuan Ukraine President Volodymyr Zelensky nen in biakna annei thu apuang zara Kiev chuan darkar khat chuang zat mai anin bia hunrai tak chung in biakna hian omza thui tak anei donani ti in thuchua an siama China President Xi Jinping hian President Zelensky nena hian China chuan Special Representative Ukraine hian Anton Turthu atiama Ukraine ramchunga Ukraine lakatranga in Lakhrandu Pol separatist rebels Luhansk People Republic le Donetsk People Republic te baka Russia io palaitanen Ukraine hian in biakna nei turin ruamman ania heng ramle Pol chihni io ten in biakna annei huna hian in remna duom tak athen nge kan bei sai ni tin Chinese state media chuan report an pe bok
in rem na lam kong han zon mek lai hian Baltic Sea lampanga buaina achuaka Russian in do thlona pathum ta chu Baltic Sea van bo rok vela an thlok kwala Russian in do thlona pathum zinga panni hi Su-27 fighter jet ani ti finfia ani toa helai munai hian NATO chuan joint military exercise an nei meka Baltic Sea hian Moscow in do long te po an lo lut to boka NATO nen hian in epnalian tak mai akal chomeka NATO in Russian in do thlona te lo dang chat tura an beina lama hian tranpui turin British fighter jet ta chu Nizam Khan thonlu an veta ani Baltic Sea lama han boina hi kanron puang khat deuh hlaka helai hmuna hian an boruak aso sang to hlea Russia le NATO hian direct conflict an nei lawang ti soi thei ani to lawani tin The Guardian chuan an report bok haiwang hian Russia le Ukraine in kara in remna hom tura China in malak mek na po hian omzia hanei an ringlo ani in dona kara hian Asia khomwal pui lampanga po in dona chuak thut thai khopin South Korea le North Korea in kar boruak chuan chiat lam apan chomek zela Karkalta Khan South Korea vau thaina turin North Korea chuan missile lom takmai ates leta in dona chua thut pwa lodong sanghal thai tura in ral ring taka heng rampani North Korea le South Korea te anom meklaya North Korea in missile ates leta ka wang hian US President Joe Biden le South Korean President in Sukwel ta chuan in biak na hanaya hemin huwa hian thuchua an siamta North Korea in ramzau na thotuma nataka North Korea anek na dangchatur hian malak anidona hemitan hian US chuan engkim apei toni tin an pungzar ani voin lama CNN in report an pek chunjom dan chuan kumsang khajakwa somriat pakhata US in headline act anti mai Washington declaration an pon huwa khan avoi khatna tan US chuan US nuclear armed submarine twin huailong chu South Korea athon lut donani ti an pungzar ta ani nuclear ral thom manga thuam US twin huailong hi engchi bernge an thon lu don ti hi puan chian ani lawa US President Joe Biden le South Korean President Yoon Suk Yeol te hian White House news conference kovin heta hian thucha an soya US President Joe Biden hian South Korea ven himna tur hian kanti thei omanga piang chu kanti zeldona rampani ten in zom na le in rem na thuthlung kan nei hi ka pathirang maya sakle khau ania in rem na kan nei saba ka hian ram in ven him puiton tur hian kan in rem na thuthlung hi engtiklai point zau turin kan in hongton ve ni ati hetianga joint news conference an nei hun hi nimin nilai ni kha ania India taima chuan nizan zanrei lampang kha ani US President Joe Biden chuan kan sangoi zon pui South Korea hian North Korea athanom ram lakatrangin nuclear ral thuam manga vauna vaitam tak alo tok toa mase North Korea military te hian an ral thuam manginemo an sipai te pon South Korea leilung le tuipui te hi vai khat po an dai tur ani lova South Korea veng him tur hian US chuan kanin ramna thuthlung angin ral thuam engemozat athon ludona hengzinga hian atul hunhuna nuclear ral thuam kap chok thei tuin huailong po thon lu tel hani donani ati first post in report an pek dan chuan President Joe Biden hian he news conference hian asoiro rum hlea North Korean leader Kim Jong-un hian keima ni ram United States of America emo kanthurwal pui ram dang engram poni sela nuclear ral thuam manga abeani chuan Kim Jong-un an North Korea rowarel na hi ti to pani donani ati Russia in nuclear ral thuam asoi riseka China in asoi ridawrang boka Kim Jong-un hian voitam tak asoi rito boka khovela hian nuclear war hi achhuakang emti hi mitam tak ngai ti thalo tu ania mase chu zona chu ataka alo thlengani lo chuan chan thei ani silo ani Sudan tual chung indona po abo ruak tun hi aziom liber ania munthen khata in kana omletrin masala Sudanese army tele RSF ten ramsang ten angen na angin ceasefire in ka haina thuthlung chu anpom vevea hein ka haina thuthlung hi nithum chunga tan ania mase in ka haina hi puang veve masala Khartoum capital le
a chevela hian in ka na chu ala thlen zau zau ranga wangin ukele khovel ram thran khat ta chuan an khole tui Sudan ram chunga omte thiar chuan na an thomek chu an chol san leiloka zanina hian hein ka haina thuthlung hi atop don ta ka wangin RSF le Sudanese army te in ka na lian thamjok chu Khartoum khopui chunga hian chuak le ngai turangai ania Mase Sudanese army lam hroi tupa han leader General Abdel Fattah al-Burhan chuan Intergovernmental Authority on Development IGAD-10 hei ka haina thuthung hi potsai le tura ruam manna an siam chu approval pein han pomani ti apuang jara darkar somsari panni chung in ka haina thuthung hi extend turin ruam man ania Sudanese army leader General Abdel Fattah hian hemichung changa South Sudan capital Juba in biak na dai turin army envoy chu tirlu ani dona ni ti apuang jarbok ani ase Intergovernmental Authority on Development 10 in ka haina thuthlung potsai tura rotna le romanna an siam hi RSF Rapid Support Forces lam hian engma soijui na hanla nei lowa an pomle pomlo po engma an la puang lo bok ani hetilai hian India chuan China le Pakistan lakatrangin bordara nekna aton deuh ranga wangle China hian line of actual control dungzuya malakna tam tak aron nei chome ka wangin India chuan malakna lian tham tak main hakalpui veta hei hi sipai ten trangkai takin an man thei an bei saibok hetianga India in malakna mun hi Kashmira ania railway project lian tham tak mai siam ania he railway hi India ramlaili zo katranga kalpo jungjung thai tura rom man ania kilometer zale sompakwa jata thuini in lever tam tak akal tlanga lever somthum le pariat lai mai akal tlang ani tin he railway hian border nai vai wathleng tur hian lei bridge zakwa somthum le pakhat lai mai an siam boka he railway pumpuya leile tunnel an siam jongjong te hi asai zong avaya chutin kilometer som pathum zat ani India chuan he infrastructure poimo tak mai han boi pui hi an chuang hlea Indian Railway Minister Ashwini Vaishnaw chuan he railway hi khovel engineer te challenge tu ni ati he railway hi railway satlia ani lowa athui mai baka leiverle leitam tak akal tlanga hei baka hian sangjong akal chhojeng lawangin tlang chungzola te he railway hi kaltirania Chenab River akan nalaya phei hi chuan Francin achuan le building ropui takmai Paris khopuya Eiffel Tower ain asangjok ani Al Jazeera chuan world highest railway bridge tin hansoi hiala Chenab River akan na lei hi India hian achuan na chan pakhat ania meter sangkhat jathum le som panga jata thui ani dona tina sanjong hi helui puyatranga fit sangkhat zale somsari pasari jata sang ani India hian border mun than khat te kaltlang tur hian har satna anai thuina chumi sutkiana tana he railway hi siam ania thasik khowata chuan Himalaya tlang pangle a chevel te hi vorina bokha vek thina wangin khoiram main malak an phalona disputed region kaltlang lo chuan Indian army ta chuan leilama trangin helai huna border hi kalpona hanei lo thina chuwang chuan chungjong jong sukianga disputed area po paltlang lowa helai mun an thlen theina tura ruam man ania Indian army ta tana chetna tiol samtu ani dona ni tin han report bok China chuan hetianga bordara India in malak na lian tham tak tak akal pui hi boina tipun luna borok ti chhazual tu mai hani dona ni tin han soi ve thung helei siamna tan ringot hian Indian Railway Ministry hian US dollar maktadoi ja somrukle pariat zat aseng hani India ramlaili mainland India tranga border region khopui poimo tak mai Srinagar khopui kalpo thaina tur hani dona hei hi kumsang khajakwa somkwa pakwa tangkhan India chuan arukin halo thoktan rangto ani ole khati jong kha tuntumatana video kan buat sai thaite nele photsela kan video lo thlir tu kan channel la subscribe lo te khan khongai taka milo subscribe sakzel turin kan han som le chawa ti chuan lowinen kol thaula rainbow mizo channel a hian chanchin thar danglen dam takin kanin tongle theu don nia